Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak Suwija. Ye. Idurane pemekas Keramo Bali sanedahat bakrenin titiang wangiang titiang. Angayu bagya turang titiang majeng ring ide sangyang widiwase. Duaning ring galahe sane becik puniki menawi dadane kena rahajeng titiang rumase segeroger daler. Mungkin titiang ring ajeng pura jagat widyaksara kampus PGRI Mahadewa University dari Mahadewa Indonesia. Titiang ring prodi pendidikan bahasa Indonesia dan daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jagi ngelanturang Sematra indik asapunapi melajah membahasa Bali. Tepengan puniki titiang kesarengin murid titiang di Fesrad saking India dane jagi mepitaken mekudang-kudang pitaken nganggen basa Bali raris titiang saya ge jagi nyawis inggih jurusan di Fes. Om Swastiastu, Bapak Suwija. Inggih Om Swastiastu, mugi-mugi rahajeng kena Ampura Bapak. Inggih. Dados titiang mataken Inggih mepitaken nakenang indik napi. indik rahinan pagarwesi. Oh inggih pagar wesi. Inggih. Pagar wesi wawu pisan kemargiang dok puniki punika rawuh kesangre oleh umat Hindu Dharma nemonin rahina Buddha kliwon wuku sinte. Dados nyane rahinan suci Kramo Hindu sane kebos pager wesi punika rawuh utawi kesangre nyabran 6 bulan apisan 6 bulan Bali nyabran satak dasa rahina gitu. Nggih. Sapunapi patutne umat Hindu ring Bali nyangra rahinan pagarwesi. Inggih. Sane sampun tami titiang sarengin titiang nyabran rahina pagar wesi yening kocap ring buleleng ring Singaraja puniki mesaih ring rahinan galungan kuningan nggih yening titiang dikit baning titiang ring Bali Selatan ring Denpasar utawi Badung sampun saya ge taler ngemargiang anggen galah ngaturang semah bakti dari tepengan punika mesareng-sareng inggan ring kulawarga mewah wenten sandering pura-pura nunas kerahayuan jagat nunas kerahayuan sareng sami. Nggih. Sira sane kesembah duk rahinan pagarwesi. Nggih, sira sane kesembah duh rainan pagar wesi sapunika. Ye manut sastra, manut sane ke tuntun oleh para gurun titiang, lelingsir titiang, ring rainan pagar wesi punika umat Hindu sareng sami nyangra utawi memuja-muji ngastawa linggih hide Sangyang Widiwasa sane kebaos peragayan Sangyang Pramesti Guru. Nggih. Napi mawinan asapunika. Inggih. Duaning kocap duk rahina puniki ide Sangyang Widiwasa sane kebos Sangyang Pramesti Guru. Guru dari segala guru sedek ngemargiang Brata Yoga Semadi mangda jagate dedeg rahayu mangda seluwir pepelajahan sane sampun keduwenang panjake sami preside pageh utawi kukuh ke angin bekel ngupadi keuripan dados tepengan punika krama Hindu Bali patut nyembah ide Sangyang Pramesti Guru. Nggih. Sapunapi paiketane ring rahinan Saraswati. Inggih. Becik puniki petaken nyane
Titiang saking wau sekolah ring sekolah dasar ring SMP, SMA dukung titiang SPG. Rauh ring perguruan tinggi puniki nyabran Rahinan Saraswati sampun ketuntun oleh Bapak Ibu guru mangde ngemargiang pemuspan Saraswati duk sanis cara umanis watu gunung nyembah ide Sang Hyang Haji Saraswati pinake ide betara sane ngripte utawi mencipta aji kurukan ilmu pengetahuan. Nah, duaning duk punika sampun sareng sami umat Hindu ngamulihkan ngaji kurukan. Raris ngelantur duk rainan pager wesi sane kocap mempitegas pagehan besi pagehan pikukuhan pisan aji kurukan sane sampun kemulihan duk rainan Saraswati ring rahina budak kliwon uku sinta punika ngiring malih pikukuhin pagehan pisan angin bekal ngupadi keuripan enten ikatan. Matur seksema mantering seluwir panjawis sane sampun kepaice. Inggih. Mogi-mogi mapikanoh. Nggih, mantu ring seluwir penyawis. Wawunge ki dibanding di peso melajah. Seluwir penyawis artinya segala jawaban sane sampun kepica yang sudah diberikan. Mogi-mogi mapikenoh nggih talar titiang mau pengabdi napi sane wedar titiang diwawu sampun ngowowehin kosa basa ya kosakata bahasa Bali halus angin dipes melajah ngeraga rikala ngeruruh kawagedan mabaos Bali. Inggih, idedane sareng sami sapunika atur titiang melarapan pitaken saking murid titiang dipes sanewit saking India. Mugi-mugi benten pikenohipun ring iraga sareng sami. Inggih, puputan titiang untuk para mosanti. Om Santi Santi Santi. Om